खुरुमजरे ISTV पाउमियंग ताबिरिब सिंह मुतराम नोकचरे हौजिंग मरोइब पाउ चीफ मिनिस्टर ना ngasi चुराचानपुर की फरजोलदा ADC ऑफिस यावना प्रोजेक्ट कया संगाखरे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ना बॉक्सर सरिता चही अमा सानब थिंखरे अमदी मापागी टीम मरी यावना ngasi dagi 29 सुबा सिसी मीट इम्फाल के पोलो ग्राउंड दा होखरे हौजिंग मपुंग पाउ मणिपुर सरकार ना स्टेट असिगी मनुंग हंजिन बाचिंग की डिस्ट्रिक्ट सिंगदा साउकत थौरांग की थबक सिंग लेपतना पाइखतलिबगी सरुकम ओइना ngasi चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबिना चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट के टिपाइमुक सब डिवीजन के फरजोलदा एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस SDO ऑफिस पारबुंग अमदी पारबुंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के गायनिकोलॉजी वार्ड अमसुंग थानलोन की PHC बिल्डिंग संगाखरे अमरमदा फरजोलदा लेगदबा 33/11 kV पावर सबस्टेशन अमदी पारबुंगदा लिंगदबा ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर की जत्रा हुनखी थरमसीदा वांगांगलदुना चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबिना सरकार असिना हकसेल महिमसिंग अमदी पावर सेक्टर दा अहेनबा मियेंग चंगनबा वरेप लौरे मेडिकल की स्टाफ नर्स चिंब लौबदा मफम मफमदुगी मियोइसिंगदा अहेनबा खुदोंगचाबा पिरगनी पारबुंग हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जाम की सेंटर लेहलगनी पावर की मतंग पल्लदुना थानलोन की 132/33 kV सबस्टेशन फरजोल की 33/11 kV सबस्टेशन अमदी सिबापुरी खाल की 33/11 की kV सबस्टेशन सिंह असी मथंग सही की जनवरी था मनुंगदा संगानब कन्न होनरे ngasi jatra huliba block institute of education training center parbung asisu atuba matamda thabak honana ba honagani lambi thongi matang da palladuna chief minister na tipai muk lambi gi churachanpur dagi parbung faubagi kilometer chama marfumanga sangba sarugasi ayamba koilas thabalo silakle jiri tipai muk lambi gi barak tural mathakta valley bridge ama sabagi thabak su chatliba walking season manung asida paikalagani haiki thoramasida health minister funjathang tonsing hill area committee gi MLA Dr. Chaltolian Amo, Education Minister M. Okendro, Works Minister K. Ratan Kumar, Parliamentary Secretary Bungzagin Balte, MLA Olandoni Su Sarugya K. Handak Korea की इंचियों दा पांगठो की बाय एशियन गेम्स दा ब्रॉन्ज मेडल फंगनबी सरिताना जज की डिसीजन यानिंग दे हाइदना ब्रॉन्ज मेडल लौकी दबा मदे मा का लंबा तौना की बा कोरिया के जीना पार्क ता मेडल हुकी बगी दबा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आइबाना सही अमा सानब थिंखरे लोनिना स्विस फ्रैंक लिसिंग अमा इंडिया की सेल दा लुपा लिसिंग हुफुतरुक चाम तरा मरी 10.08 फाइन थीननबसु खंगनख्रे इंडिया की फॉरेन कोच BI फर्नांडेस बसु चही अनि अथिंग थमख्रे नेशनल कोच ओइरिबा GS संधुददी अथिंगबा मते थमकिद्रे पनबय एशियन गेम्स के सेमीफाइनल बाउट कोरिया के जीना पार्क का इंटरनेशनल बॉक्सर लाइसम सरिता का सानखिबदा सरिताना लाक्सना सानखिबा अयेंगबा सिंगना उनख्रबसु जज ना पिरकपा डिसीजन दा जीना पार्कना माई पाकन खिबबु सरिता मसा कक्तनतना मफम अदुदा येंगलिबा मियाम अमदे टेलीविजन के खुतांगदा येंगखिबा पृथ्वी की मियामना अंगक पोकना खिबने मेडल यंगथोकप नुमित्ता सरिताना ब्रॉन्ज मेडल लौखिदबा अमदे मा की मेडल अदु जीना पार्क ता सीजन बिखिबा अदुदा मियामना सरिताबु थागतपा फोंदोक्तुना पेनखिबने थौदोक अदुगी तुंगदा आइबाना सरिताबु सानबा लेफंदुना थमखिबदगी माइकई कयादगी सरितागी माइकई द लेदुना सरिताबु मखाताना सानबा याननबा वफम कया फोंदोकनरखिबा लेख्रबने बॉक्सर सरिताबु सही अमा सानबदा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अथिंगबा थमखिबबु इंडिया पुंबा अमसुंग मरु ओइना सानरोय सिंगना लुमना लवे सही अमा महाकु सानबा लेफनबा हाइबसिना महाकी परफॉर्मेंस ता हंथबगा लोइनना इंडिया दा बॉक्सिंग मसानबु साखत हनबा अमसुंग योखनबा होनबदा चाउना चैथिंग पिगनि हाइना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज सर्वानंदा सोनोवाल न फोंदोकले सरिता यामना चंबा इमुंगदगी हौरखिबा सानरोइने माकी होनबा कनबना थाक असि यौरखिबने हौजिक महाक लेबाक असिगी आशा लेरिबा सानरोइ अमा ओइरे मतुंगदसु ओइखिने भारत सरकार ना सरिता गे इशू असि लुमना लौबग लोइनना मरि लेनबा अथॉरिटीज सिंगा तानादुना फिरेब असि होंदोक हननबा होनरि हाइखे नाकल अमरोमदा आइबाना बॉक्सर सरिता की मथक्ता लौखलगलिबा एक्शन असिदा थोइना नुंगाइतबा लेते हाइना ISTV न्यूज का सरिता की अखनबा फोन दा वारी साबा मतमदा फोंदोरकले
Mathangi Olympic soidana yawba phanglagani khanbada nungai suspend tawringai manungda mahaki asoiba amadi asonba sing adu mengatpa ngamnanaba kanna honagani haiba wafam saritana makhatana phungruraki mahaki damakta minister sing miyam amadi coach yauna sports ka mari lainaba department singna support tawibadagi Mathangi Olympic sanaba ngamgadawribani haiba wafam thamlaki ai bara da ka mugajan ai booking sana ba yani sabi amma gina tin da hada sai yamma ngai sai gina hai ga Olympic amma sana sana hai kallu da kai sai yamma ngai na wai di ai sana sana dra hada ji kai da yamma sarang na da da le na mangre ai focus Olympic da mai focus sai gani kana ada gina ni dunia na ai bu ni ba ai bu bi ba ya sa ti support bi ba Ayam di ba kasi ayam mo na Olympic sana ba isang hang da ayam na ngai adi sabi ma ay na matandang da ay awata ay ngonda soda ay ngonda na di ta da ba jaga area ason da ba asin da yetu ay di tanga da di Punjab di thanga adi na ta na physical fitness sabi mo di padre sa tara ay dare sa tara okay da lodi ne ba ay na mari na ay dare asi di tang mo phangi se Western India, the Security, Resource Ministry, the Olympic Gold Coast, no, that's over this. I got it. I'm going to make them a good Cindy, but I get them a one of the Cindy, but they are the Maya Olympic and I get some days. Lamgi wafam da kangupki oiba wafam sagat kumsi haina IFCD minister ngamthang hawkim na phungdukre ngasi saitu kendragi manung chana hana harauk thel karambadagi el tangnuam haina ming onbagi nungi maikum hangdukpagi thoramda wafam asi phungdukhibani thoramasi da MSCO ge secretary M Suren Amuko ge president Dr Y Mani Khuman finance secretary Sham Sundar advisor LS Guitesu sarugya ke minister ngamthang hawkim na jingamadi tam anigi tainaba mafam singi lam chayetnaba hekta thorai kanagumba kharnasu insinba yawdaba nate masi thoktanaba honasi lam haibasi isona pibani sarkarnasu lamgi chayetnaba thoktanaba kanna honare khulasigi lambi thong amadi ana layengi lamda hena miyeng changduna phagatnaba honagani haike si chana khoi si lemin da bajade khoi lam si shanti thamse khoi si sagi amani imung amani wa khan thamse era daleba naga khanda meke khanda kuke khanda loi namang si khoi si family amani imung amani hai ba khan se thamse lon na khar khet na basa na khar khet na su khoi shol de ma chang dani khoi si matu wa khan se Indigenous Technology for Inclusive Growth haiba thim da ngasi nomagi oiba khana naina bagi thoram ama Imphal gilamyan ma sanglen da pangthukre The Science Unit Department Education S na sinduna haujuk chathariba kuntra manga suba state level Mathematics and Environment Exhibition 2014 ge sarukam oina pangthukiba seminar sida Department of Science and Technology ge hana director oiramba S Priyo Kumar amadi MU ge Department of Economics ke Senior Assistant Professor Chinglen Mesnamna expert oina wangang ke tongan ba mahiroi amadi oza singna sarugya kiba tharama sida Chinglen Mesnamna yelongai dagi hauduna lamdam asi mipal tangdana leirakli ngasidi mipal tangdrabadi hingbada awaba oirakli lamdam asida akhang ahai kaya leirabasu masagi amasung maikei amakhaktada oina sinakibadagi phibamasi oirakpagi maramni aikoigi leijarakli ba indigenous polam sing asi anoba technology sijinaduna achumba lambida sijinarabadi lamdam asida sustainable and inclusive growth purakpa ngamgani haike nangi naramdamda wahiba aduga chenariba samisa mayamdo madulu sibagi madugi pamai thirpada nangwanda changki bokdo maduna kogi halai mori kana madu bokdo honabagi adugi mami tu ta kana nangsi matik jaba mi ni haidi ana madu amana no yokal kana anoba makagi technology mayamsu madu da patla kana magi identity sumahanda ba aduga lema ki sukana ba miyam ki sukana ba nangi sukana ba adonda mayona ma husi orientation hai tare adonda lakpa tugi samamane ba pani si mafam sida nainaris indigenous technology yaris Handaki Yanglam Kendragi Maraki Mikalda All India Trinamool Congress ki Mirep Oikiba Dr. Y Radesam Trinamool Congress tagi resign tokre Mantripurki da pangthokpa paugi mifam amada Radesamna resign tawagi maram piraduna party asigi luchingba singi marakta unity purakpa ngamdaba amade purakpa ngamgani haiba thajaba mangutpana party gi mingsat asum
थिजिल्लकपदगी हियांगलम केंद्र की मियामना पार्टी असिदा लेरंबा थाजबा नोंमगी मांगसिलकले केंद्र असिगी मियामगी पाउताक मतुंगिना ngasi पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप तगी रिजाइन तौबनी माकी फम थादोकपगी चरोल पार्टी प्रेसिडेंट श्याम कुमार पिसिनख्रे राजनीति की फिबम येंगलगा केंद्र की सावत थौरांग कयादा मखाताना सरुक याखिगनी अमदी मियामगी हुल खंगना थबक तौखिगनी ngasi की पाव की मिफम अदुदा लांगमैदोंग ग्राम पंचायत के प्रधान वाई इबोतोन अमदी वाकर कयासु सरुक याखि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मणिपुर प्रदेश की प्राइमरी मेंबरशिप तगी तोक्सरे All Manipur College Teachers Association की Executive Committee की मिफम अमा ngasi Imphal College ता पांथोक्तुना ओजा सिंगी खोंजंग फंगद्रबा फावबा हंदबा हाइना लेपनख्रे Uni College सिंगना सेमेस्टर एग्जाम माई पाकना boycott तौरिबासी मखाताना practical अमसुंग evaluation की थबक सिंगदसु सरुक यारोय Association की ultimatum दा यावरिबा दाबी सिंगदा हंदोक हंजिन तौगदबा यावदि हरे हौजिगा टेम्पलेट लौजरे रेकी मतुंग में मुतराम नोक्चरे Indian Red Cross Society Manipur State Branch samadi Manipur University की NSS cell na sinduna MU की court hall da haukiba tang 16 dagi chatharakhiba photo exhibition ngasilusin kre International Committee of the Red Cross Society 150 year of humanitarian action around the world haiba thim da pangthokhiba exhibition aduda malem gi tongan ba mafam da ICRC na miyam gi damak pangthokhiba thabak thoram sing yawba photo sing utki Exhibition asiki matang da Indian Red Cross Society Manipur State Branch के Director Management के Program Supervisor Oinam Ratanna ICRC na Malem gi mfam sing da thokiba thodok sing conflict situation awa ana taraba sing da amadi atai hiram kaya da hakthengna na mateng panglubagi photo sing utuna miyam punna khangmina ba pandam da exhibition ase pangthokpani haike lairaba awa ana taraba conflict ki matam da khudong thiba matam da moina leita laira ka yawa mateng pangkiba aduda maru oina moina pangthokkiba mateng dugi action mayam khoina tawkiba thabak mayam dugi photography oina mapam chida poraga mayam da koi manipur gi miyam da su ICRC habasi karino khoina kari thabak tawri habasi khangana naba mayam da koi sahi yankai surku matam sida masigi samu yankai surku matam sida masigi photo mayam si exhibit tawjabani Dam College of Science के Department of Electronics के Laboratory संगलेनमा Director University Higher Education AS Arthur Nangrang संगाख्रे थोरमसिदा कॉलेज असिगी Principal Dr. P. Ranbir Susarugyaखे Department असिगी Laboratory कागी खुदोंग सादबा कया मायोक नरंबा अदु खरमखै साफरगनी Director ना कॉलेज असिगी लेरिबा Department पुमनमक्तसु चंगदुना यंगसिनखे Nauria Pakang Lakpa Kendra की MLA Minister अमदी राज्य सभा की MP फावबगी थाकता मियाम की सेवा तौखिबा सरकार की मरु ओइबा विभाग पाइकिबा सिंगना ngasi फावबा हियांगथांग ग्राम पंचायत की मनुंगसना लेरिबा हियांगथांग तरा है कोंजिल अमसुंग पलक माइनॉरिटी मुस्लिम प्रजा सिंगी दमकता साको थौरांगी थबक अमता पाइकत उद्रे हाइरिबा खुल अनि असिगे साको थौरांगी थबक सिंग अथुब मतमदा पाइकत पिद्रबदी खोंजंग संगसिनगनी हाइना तरा है कोंजिल Mohammandal Social Youth Club yang thang na thadorok pachol amana khangalakle Disabled Association of Manipur gi miyoi singna ngasi Imphal gi Major Khuldagi hongnaduna mimanadraba nama soiriba singi phangpham thokpa hak mapung phana phangalu haiba kholau puba khongsat ama chananaba honabada Manipur Press Club ki mamang thangba sarukta police na thatuna chalangkhidre khongsara sida saruk yakiba Disabled Development Association gi MD Yunus Khana Tengkang kaya ragta Manipur Sarkar da mimana draba nama soirba singi phangpham thokpa hak mapung phana phangan bina ba haijaduna lakhe laibak thibadi ngasi fawba thabak oina pangthok pidre maramasina ngasi gi khongsat asi tangai fadana chatnaba warip lobani tongan ba demand tara yawba memorandum ama Chief Minister amadi Social Welfare Minister da pisin kre haike hak supang phang bidaba haidai hak phang da bai che koi gi state policy sembidaba asang pui napsinga chibo state policy sembidaba adagi ekoi handa khatang nauna koi commission hapire ba commission ado adi makoi machena chenja tunja toro mayam hatan biramena magi woibija dian toro chinjale court fight to lere adi commission olere in charge ne puya ma joint secretary na ngachi board commission famte kun uno janu ga kanara ekoi complaint kanana tabi don kanada haidono sine ado ekoi ngasi ba ekoi complaint pien da kholau si laur ga dili chalpa matan da chief minister da ekoi unajal ga hai matan da koi security na thinga thamme chatpa yaro ya na ade mapal lam da mi ni phuni to ni phun undo lo matan mi ani um badum pi koi manipur da na pb da bhai tare ade yam hen jan hai ro na qualify oi bulai te hai ba ta che tai na back lo yang ba tara ga di moi lo ri ba
लिसिंग अदगी चमापन संतुन लौर अखोई डिसेबल खतंग वेब याबगी थाखोबो ले लोकताक पाता चक्ताब लाकपा लमलकी उसेक सिंह मयांग इम्फाल एरिया दा लैबा मियोय खरना फाननबा होनरिबा असि थिंगननबा इम्फाल वेस्ट की डीएसपी ऑपरेशन नेट्रोजिट अमदे मयांग इम्फाल पुलिस की एसडीपीओ रामेश्वर यावना अचौबा पुलिस टीम अमना थबक लौखटख्रे लमलकी साउ चेक सिंह फाननबा होनरिबा मियोय सिंह फादुना आइन की ओइबा थबक लौखटनबा मफम कयादा थीबगी थबक चतके एसडीपीओ रामेश्वर ना फुंगदोरकपदा पुलिस टीम अदुना मयांग इम्फाल कोमलाखोंग अमदे खोडाक नचिंगबा मफम सिंगदा थीब हुमगी थबक चथबदा मियोय खरना लम उचेक अहिंगबा अनि अमदे असीबा अनि हुंदोकलमलग चेनख्रे मखा ताना लमलकी उचेक सिंह फाबा थिंगननबा थबक लौखटखिगनी हाइखे सुमाइना लमगी उचेक पायरकपसिंगसी मसी हातोकबिबा फते अदुगा फाबिबा फते मसी मखोइसु थवाइ पानबा मनि अखोइगी इरक्ता मखोइसु मथौ अमल ओइना तौरिबनि हाइबसी अहलमन सिंगना हाइरंबा मयामदुदिग मथक्ता लाइलाइसु हैरबा कांगुनसु हाइरिबनि सि मथक्ता खुदोंचाबा इंटरेस्ट लेबा कांगुना योननबरा करिनो चाननबरा तौर फादोक पिदना तौबसे मसी फते से हाइना सिगी मथक्ता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेना मसी तौबसी फते हाइबसी ngasi मेसेज अमा पीबा हौरसे ना पुलिस की ड्राइव से सथम मयाई कोइबिदा लैबा शिशु निस्ता निकेतन की 15 सुबह स्पोर्ट्स मीट होख्रे हौदोपगी थौरमदा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एके मीराबाई यास के सेक्रेटरी आरके दिनेश यावना स्कूल की मरी लेनबा मियोय सिंह अमदे प्रधान सिंह बकयाना सरुक याखे आरके दिनेश ना साना खोनबा से अफबा महरोय अमा सेमबदा संग्रबा याद्रबा अमनी हाइखे मिनिस्टर एके मीराबाई ना साना खोनबाबु एजुकेशन की करिकुलम दा हापतुना मणिपुर बु सानाबगी पावर हाउस अमनी हाइरिबा असि मपांगन कलंजी हाइखे तोंगान करिकुलम दा तोंगान बा स्पोर्ट्स की कंप्यूटर की स्किल डेवलपमेंट की तोंगान बा आइटम कया हापतुना मतम सिगी चप चाबा एजुकेशन की पथापमा फंगन लिबा हाइबसे मसिमकनी आइना यामना हेना नुंगाइजबा मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ना हौजिक मणिपुर की मफम कयादा प्रीपेड की खुतांगदा मई पीननबा एवी केबल तिंगथोकपगी थबक चथरिबा सिदा लेकाई लेकाई गी क्लब सिंगना मतेंग पांगबिनबा कंपनी असिना खंगलकले डेल कंपनी की मणिपुर दा अहानबो ओइना कैसांपाट जंक्शन दा शोरूम अमा हांगदोक्रे डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सागर मजुमदार ना ngasi हांगदोक्लिबा शोरूम असिदा कंपनी असिगी अफबा मखल की लैपटॉप डेस्कटॉप अमदे अतै पोलम कया फंगनी हाइखे क्वालिटी डेल इज ऑलवेज बेस्ट as you know as everybody is aware of this Dell is the best quality wise you can be rest assured about this ब्लू विंग न सिंधुना डिसेंबर 18 दगी बोर्ड ता पांथोकदोरिबा डिजाइनर सिंगी शोकेस ता ब्राजील यूक्रेन रशिया अमदे स्लोवेकिया दगी पुन्ना मॉडल मापल अमदे मणिपुर दगी नुपा अमदे नुपी मॉडल 13 ना सरुकियागनी हाइना ngasi इंफाल होटल दा पांथोकपा पांगु सिंगा उनाबदा ब्लू विंग की मैनेजिंग डायरेक्टर निशिकांतना फोंदोक्रे लमदम सिगी फी रोल अमदे डिजाइनर सिंग साउखनबा पांथोकदोरिबा शोकेस असिदा सरुक यागदबा मपालम की मॉडल थुंगनरी हाइखे दिसंबर की तांग 12 दगी 13 फावबा निमित मंगानी की ओइबा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अमा मोरे खेंगजोय अमदे इंडो म्यांमार बॉर्डर की मफम सिंगदा डीआईओ मोरे डॉक्टर प्रियो कुमार लुचिंगदुना पांथुक्रे हरे इम्यूनाइजेशन केम असिगी मनुंगदा अंगांग कया लायेंगबगा लोइनना लेमना हिदा लांगतक सिंग येंथोके मियोय चमापन रोमदा कांकल सिंग लेमना पिखि हरे कैराव केंद्र की मनुंगदा इरिल तुरेल की मथक्ता साबा सस्पेंशन थोंग तरुकमक याद्रे मसिगी मनुंगदा अहुमदी योट फावबा तत्प यावरे मई लेनबा डिपार्टमेंट ना निमित 3 की मनुंगदा सेमद्रबदी थोंग सिंग असे थिंजिनबगा लोइनना मियामना सेल पुथोक्तुना सेमजिलगनी हरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोकपा पावगी मिफम अमदा कैराव केंद्र माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी ना थोंग असे सेमजिनबिनबा मई लेनबा डिपार्टमेंट अमदी लोकल एमएलए दा खंगनख्रे अदुबु ngasi फावबा थबक ओइना पांथोकपिद्रे थोंग असिना मिसी मिना थोकलबदी अफफता मरी लेनबा सिंगना पुगदबनी हाइके ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट एमआई खाना थोंगी फिबम सोपना गाड़ी लानबा यादबदगी धर्म कर्म लाकपदा किलोमीटर 3 लोम कोइरगा इरिलबुंग थोंग ओइना लानरे हंदकता मिय अहुमसु थोंगदगी ताबदगी सोइनाइदुना लेरे अमरमदा कैराव केंद्र मनुंगी इंटरविलेज रोड याइरिपोक लंबी की फिबम सोकले हिरमसिदम येंग संगिद्रबदी मियामना लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिलगनी हरे मणिपुर की बजेट थोंग साबगी प्रोविजन कया मरुम यावबसिगी मनुंगदा कैराव केंद्र की थोंग सिंग असी सेमजिनबगी सेनफम हापी दबरा नत्रगा हापना
लोकल MLA अमदी ऑथोरिटी ना पुंगनिंग संगबी दबदगी प्रजा सिंगी अवाबासी मायोक नबरा हाइबा वफम असी थमजरी वांगोई थौदाम लेकाई यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अनोबा संगलेन अमा MLA ओलुखोइना संगाख्रे थरमसिदा ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर मेंबर TA सनातोंबा वांगोई म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन KS बला वांगोई जूनियर हाई स्कूल की हेडमास्टर TS मंगलेम्बा सु सरुग्या के MLA ना ऑर्गेनाइजेशन असिगी बिल्डिंग साननबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरंबा W निपामसाना उरेप युंग तमलंबने हौजिकी मतमदा क्लब की थौदांग यामना चावे मरमदुना क्लब सिंगबु मपांगन कलनबा मथौताई केंद्र सिगी सावत थौरांग कयादसु अकन ममियेंग चंगली हाइके लेका की जगह जगह द क्लब सी खोय अममम खोय यामनो मरु वोय हाइबसिगी पांदमदा सिदी थौरांग लेका क्लब सिसु अन लोसलम दबदु लोसलगा नसी संगाबु थौरांग पांथोक Indigenous Minority Organization Manipurna Aimol Khulel Village Authority ga khusabaduna Mariyak Subat Nongmagi Oiba Cultural Exchange Program ama ngarang Aimol Khulen da pangthukre thoramasi da DC Chandel Ningthauzam Geoffrey Indigenous Minority Organization ki President Kuplar Kom Chandel Naga People's Organization ki President WS Kanral na sarugya ke Aimol Anal Lamkang Moyon Mongsang Chothe Tarau Kom Thadau Maring amasung Tangkhulgi Nat ki oiba jagoi kaya utke Chichin Tuboigi ani suba oina puthokpa Thangba Dia Lamong Pakai Kauba Gospel Visual Album ama MLA Nemcha Kibgena release tawkre Kaithil Manbigi KCBC Community Hall da pangthokhiba thoramasida ADC Sadar Hills ki member How Kholen Guite Handbook Brick Farm ge Mapu Saitin Mang Kibgen su sarugya ke All Manipur Film Makers and Producer Association na sahi kunmanga mapung pharakpa Silver Jubilee thoramga loinana pangthokadaba Future Actor 2014 gi condensed course ngasidagi wangkhai angom lekai dalaiba association gi conference hall da hokre tha sigi kunma thoi fawba chatagadaba course asida contestant yankhai gi mathakta sarugyari December 23 da preliminary round selection pangthoktuna contestant nupa tara amasung nupi tara punna kun khangat kani December 15 da mega final round gi damak nupa nipan amasung nupi nipan punna tara taruk khangani December 19 da Jan Manipur Dance Academy da mega final pangthokani ISTV network na media partner oiraduna round khudingmak sandokani Drama gi lamda mapung phana khangba critics watpana culture amasung drama lamda masida sotharakpagi maram oire haina Manipur Sarkar gi consultant oiriba Dr. RK Nimai na phongdokre Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy gi drama unit ina sinduna niminini satagadaba dance drama Ahankar Binas Jain Dance Academy Hall da utpagi thoramda wafamasi phongdokhibani thoramasida Art and Culture gi secretary K Radha Kumar su sarugya ke drama si TI school gi warida N Noyon Sakina takpi tambibani RK Nimai na makha taraduna sana khonaba amasung natna lamdam asi masak taksarabasu drama gi phibam di nongmo gi sotharakle culture gi critic leitabana artist singda hena honaning bagi wakhalo lehende culture bu hena saukhanaba art and culture gi akhanaba kangbu semduna sarkar dagi lobu yaba mateng longnaba honari haike pagi last sumagai Sushi, I guess I'm not going to remember element matter Pujalaga, Kumaymoina, tea element half of the Sana Penis, my Toraga. When experiment we had the dance Namasina, so platform. Houzik Manipur gi ching amasung tamda SSA amadi EGS ki makhada sariba school singi phibam All India Students Federation Manipur State Council na yengsilubada school kharadi mawong maril tadana quality maintain tawdana saba thengnare paisa kaithokraga school saba horamdaba thengnaraki school saba horamlaga Lusindana Ladiba School Sing Amadi Paisa Kaitokraga Sungsa Sadriba School Sing Introlusingani Tara Mangagi Section Hoba Nangnaba Sablusin View Education Department Asu Akanbam Yeng Sanduna School Sing Pibam Yengsilaga Atumatam da Paisa Thadokuna School Sing Lusin Bada Mating Pang View Hari Andro Kendragi Emelena Government Yengsin Bawa Laba School Singbu Masagi Paisa Putokuna Lairba Mahiro Singi Yeng Biduna Asawa Thaudang Lauram Liba Asigidamak Federation na Thagat Performdora Hazia muka na tempe telok jeri. Beki matung kami amak muka na taram nok jeri.
India government ki handloom cluster na Imphal West ki oina wangoi kendra khalagle ngasi ahan ba installment tha sigi manungda piraklagani haina Khadian Village Industries Board ki vice chairman Sagolsem Achobana phongdokre Congress Bhavan da pangthokpa pawgi mifam amada mahangna makha taraduna handloom cluster gi waiver member Chamanga tara mangagi lang long na bakat masamasu ana ayek yawrpada layeng na ba amadi may masing tambada kudong sabapi na ba scheme asida yawre Workset sana na ba amadi lum lay na ba ahan ba installment ahum thok na pigani masigi ahan ba installment chaliba tha sida pirgani haike Amaram da Wangoi Kendra gi manung chana laiba Yumnam Hudrom Thiam Lekai da Wangoi Block Congress Committee na sinduna Hawai Mangal Kobi Tilongna Chingba Marumarang Singyan Tukre Tharamasida MPCC gi Vice President Sagolsem Achouba amasung Hana Minister Oiramba Wai Manisu Sarugyaki Prabhu Jisugi Saktam Amazing Love Stone Ama Kholet Khulgi Bethel Prayer Mountain da IFCD Minister Ngamthang Haukipna Maikum Hangdukre Minister na Prabhu Jisu na Maliamda nungsibagi paugzel piramatan natana mipong kudingmak nungsinana ba honarami mahak po ningsing ba amadi nungsina ba purak na ba nunggi yung BSC mahaki imong manung na katpani haike United Bank of India Lead District Manager Imphal na sinduna Jiribam amadi tawsemgi Faitol da Financial Literacy Awareness Camp pangtokre Jiribamgi Hill Ghat Community Hall da pangthok ba tharamasida Jila Parishad Jiri Circle gi case ibomsa DSP Jiribam Y Chandramani ADC member Ais Dongel UBI Jiribam manager Hauksingmang su Sarugyaki Look East policy amasung Indo-Myanmar border trade ki matang da khananai na ba mifam ama iboyama sumang lila sangnen na pangthokre National Industry Corporation na Manipur Industries Development Council ga khusan maduna chathariba Imphal Expo gi sarukam oina tharamasi pangthokhibani khananai na ba sida SBI Imphal branch ke senior branch manager oiramba Tangkholet Kuki IMBTU gi President W Nabachandra masung L Dizamani su sarukyaki Rama Foundation na sinduna Langol aying lekai da nimit nini gi oiba nupi singi sengum thabagi training pangthokre training asi loislakpada Lanjenbi self help group amasu semki masana masabu thabak pijaduna senthok lambi lehnana bagi pandamda Rama Foundation na training asi pangthokhibani hauji sana bagi pau Ngasigi sana bagi paugda se simit All Manipur Football Association na sinduna yang kainipan suba Sar Churasan Singh ke CSICBE Memorial Football Tournament mapagi team mari yaw na punna team kuntrama thoina sarugyaduna ngasidagi Imphal gi polo ground na hokre hawdopagi tharamda Amphagi Vice President KS Mohori amadi atay masaknai ba mi kya su sarugyaki ngasi ahoba numit ki sanakiba match ta klasa kainong na upakyam gaibu goal ahum amada maithiba pikre klasa kainong gi mai pakpagi goal sing adu A Kenezit na ani suba half ki humudra humdoi suba amadi humudra tare suba minita goal amam chanke atopa goal aduna El Bharatna ani suba half ki yankhai manga suba minita chankibani upakyam gi amatangai raba goal adu El Abungna ani suba half ki yankhai humdoi suba minita chanke match asida class a kainogi jersey number 6 KSS Ajit jersey number 13 humdoi El Bharat amadi upakyam gi Jersey number 7 A Ananda Refina yellow card book tauki hayeng ahanba match ahum pung 13:30 tabada UVSA Mantak amadi FC Jalel Sadar Hills ka sanaragani aniswa match nungthil pung 1:30 tabada Manipur Police Sports Club amadi MTFT Leimakhonga sanaragani Humpu Suba National School Games da Manipur na puna medal sama subna mari phangduna overall team champion oikre Department of Youth Affairs and Sports na sinduna Kumalam Park Indoor Stadium da state mapan gi nupa masa amadi nupi masa sanaroi chama humpu na sarugya duna tatarki ba chahi taratret amadi taramapol makhagi nupa masa amadi nupi masa gi thang tagi humpu Suba National School Games ki nga solution kre losin bagi thoram da consultant to the government of Manipur gi Dr. RK Nimai Youth Affairs and Sports ki director and Ashok Kumar Thangta Federation of India gi President S. Prem Kumar amadi ate official sing su sarugya ki ngasi aroiba numit ki pangthokhiba nupa masagi KG Marfu gi final da Manipur gi M Lamngan ba maitaina Delhi gi Sandipu maithiba pikhi nupi masagi KG humudra manga gi final da Manipur gi W Regiana Delhi gi Amritabu maithiba pikhi Manipur na tongan ba wet category gi pangthokhiba da
gold marfudra silver taranithoi bronze ani punna medal chama sukna mari logduna overall team champion oikhibani Delhi na gold gold silver taranithoi bronze nipan punna medal nifu phangduna ani subatakre Haryana na gold tara silver ahum bronze tara nitoi punna medal kunmanga phangduna ahum subatakre makong mathang taraba sanaroi sing amadi team singda thoromapu singna medal trophy amadi certificate sing khusinakhi Thasigi tang tara mathoidagi tara humdei fawba Nepal gi Kathmandu da pangthokiba first South Asian Martial Arts Festival Games da Jitkundo event ki KG humphudagi humphumanga fawbagi category da India gi oina saruk yaduna gold medal phanglabi Manipur gi sanaroi L Gitanjali coach M Ibomsa opagi thoram ama Thawbal Wangkhem da pangthokre Wangkhem Youth Club amadi lamdam adugi miyoi singna Imphal Airport ta harau tayamna oklaba matungda club asigi sangnen da su taramna okay taramasida MLA K Megasandra Wangkhem GP gi pradhan amadi atai miyoi kya su sarugya ke festival aduda Indiana gold manga silver mari bronze taruk lobagi manungda Manipur gi sanaroi singna gold ani silver ama bronze ahum lauke opagi taramasiga mari lenana gold medalist Gitanjali na phungrukhibada Bangkok ta pangthokadoriba World Martial Arts da Sarukiyaba Soidana Fanglagani Kanna Honaduna World Championship Asidasu gold Longnaba Honagani Haiki Manipur Veteran Cricket Association na Sinduna Luang Sangbonggi Luang Pokpa Cricket Ground da Team Taramathoina Sarukiyaduna Chathariba Taranithoi Suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngase sanakiba match da Cyclone Thangwibanna DSU Kwakathil bu run Taramathoida maithiba pikre DSU Kwakathil na toss ngamduna fielding tawki Hana betting tawkiba Cyclone Thangwibanna over kunmapan ga ball manga da wicket loina turaga run chamani futaruk lauki masigi paukhum da DSU Kwakathil na apiba over kuntra da wicket taret turaga run chama kuntra manga kak lauki match asida Cyclone Thangwibangi thoi na ball kuntra da run kuntra mapal logduna man of the match takre hayeng KSC Nambulen amadi UCC Uripoka sanaragani Tennis Singamathak Young Learners Club na Sinduna Mari Suba CYLC State Level Open Tennis Championship ki ngasasana kiba ani super round gi men singles ta Jiten na Pradippu Gangjambana Devasispu Rivaskar na Herojitpu amadi Baker na Rahul Pamaibu maithiba piduna mathangi round changkre men's doubles ki ahanba round gi sanakibada Tomba amadi Ranjit ki Jurana Jamie amadi Uridas ki Jurabu Dilip amadi Kangjamba ki Jurana T Pamai amadi Rahul Pamai ki Jurabu Luching amadi Rajiv ki Jurana Rakesh amadi Bela ki Jurabu maithiba piduna ani super round changkre men's doubles ki ani super round gi sanakibada Jiten amadi Azad Khan ki Jurana Uniston amadi Solomon gi Jurabu maithiba piduna ahum super round changkre Mathang Saigi January Taramapal amadi Kunda Kolkata da pangthokadaba East Zone Physically Challenged Cricket Tournament ta saruk yagadaba Manipur Handicap Cricket Team gi sanaroi tarataru khankre khalaba sanaroi sing thasigi tang kunmanga gi mamangda coach Ketri Patrama maitai da report tawanaba khangale Mathang Saigi January amadagi mapan fawba PTU Jalandhar da pangthokadaba All India Inter-University Powerlifting amasung Weightlifting Championship ta saruk yagadaba Manipur University Women Powerlifting Weightlifting sanaroi taret amadi nupagi Best Physique Powerlifting Weightlifting gi sanaroi taramathoi khankre Amurom da January tang manga dagi taranithoi fawba Kurukshetra University da pangthokadoriba All India Inter-University Men's and Women's Weightlifting Tournament ta saruk yagadaba Manipur University gi nupa sanaroi taruk amadi nupi sanaroi manga khankre Thasigi tang taramapal dagi kunmatoi fawba West Bengal gi Kolkata da pangthokadaba East Zone Men Throw Ball National Championship ta saruk yanaba Manipur team gi sanaroi taranithoi amadi official ani Imphal thadokre Mathang Saigi January tang kuntra mathoi dagi February taramari fawba Kerala da pangthokadaba kuntra manga suba National Games ta saruk yagadaba Manipur team gi athlete nupa nupi kunmapan khankre Kalaba Singh Thasigi tang taramapal gi ayuk pung 8 makai tabada Kumal Lampak Men Stadium da Athletic Association of Manipur gi Joint Secretary Y Nimai amadi coach O Parida report tawanaba khangalakli
ये स्कूल कांगको टीम ए तरा सुबा प्लेयर्स ट्रॉफी मिक्स लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की फाइनल चंक्रे फाइनल दा ये स्कूल कांगको टीम सी गा थेंगनरगनी ये स्कूल कांगको सिंधुना श्री श्री गोपाल देव मांडप ये स्कूल दा कांगको तरा मंगाना सरुक यादुना चथरिबा तरा सुबा प्लेयर्स ट्रॉफी मिक्स लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba anisba semi final match da ये स्कूल टीम ए ना टेका टीम ए पिसुम्बु पांजिल कुन तरा तरुक दा माइटिबा पिदुना फाइनल चंखिबनी थासगी तांग कुनमाथोय दा फाइनल सानरगनी ngasi numidang pung 8 makhai rom taba duai dalilong da leiba nifu suba Assam Rifles post manakta bom ama pokai kre police dagi phangba paw da bom adu post asigi national highway ga taina ba sentry post ki mapan thangba sorok ka taina ba da pokai khibani bom aduna so pandi yaukhide sagang da ba singna gari macha da laklaga bom adu langsilamba mali haire हौजिंग असिनो मुगे ngसागी पावदा ICAR लंफेल पाटगी फंगबा पावगी मतुंगी नांगासी ख्वाइदगी साबा डिग्री सेल्सियस 19.9 ख्वाइदगी इंगबना डिग्री सेल्सियस 5.3 नुंगसिता यावबा इसिंग मनिंगी चांग अयुक्ता चादा मफुद्रा मंगा नुंगथुलदना चादा हुमुद्रा तरेत नोंगजुगी चांग नील हौजेरे बदा मरुइबा पा मुखना चीफ मिनिस्टर नांगासी चुराचांदपुर गी फरजोलदा ADC ऑफिस यावना प्रोजेक्ट कया संगाख्रे International Boxing Association na boxer sarita chahi ama sanaba thingkre amadi mapal gi team mari yauna ngasidagi 65 suba simit Imphal ge polo ground da hokre ngasi gi onadi astivne pizza pa mata solution jare ming ta biri basingbo amuka hana khurum jare